twebwe bagiye kudufungirana mu ishuri twahise dusunika uwo mwarimu agwa hasi natwe turiruka. Muretse gato umwarimu se yaragiye kubafungirana mu ishuri n'ingufuri yarashyizeho urugi ngo bijya babwiraga ko mfashe uyu mwanya ibyo nari ndimo byose mbivamo, mfashe uyu mwanya ibyo nakoraga byose ndabihagarika kugira ngo nkuzanire ibyo itangazamakuru ritaguhaye cyangwa se ibyo baguhishe, ibyo banze kumenya nyamara ufite uburenganzira bwo kubimenya kuri situation y'umutekano mukeya, kuri situation y'akajagari kari kubarizwa mu mujyi wa Rubavu. Uyu mujyi wajemo akajagari biturutse ku ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma, aho byari bimaze gutangazwa ko M23 ariyo iri muri control, ifite control yose y'uyu mujyi wa Goma. Ano benshi ntibabyizera kuko urugamba rwari rwose rwambikanye, amasasu aravuga ku bwinshi, ibisasu biraswa ku bwinshi, bitangira kurenga imipaka, bitangira kwitura mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Benshi bahapfiriye, benshi bahasize ubuzima, benshi bahakomerekeye, benshi bataye ibyabo. Kugeza kano kanya imibare nkura neza direct ku bantu bari mu nkambi ya Bigogwe iherereye mu kanyerere ka Nyabihu niyo irimo kano kanya, niyo irimo impunzi abanyarwanda birubavu bakuwe mu byabo, babaye forced yo gusiga ingo zabo. Mu gihe hari n'indi nkambi ahitwa mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu irimo noneho impunzi z'abanyekongo. Abanyekongo bose barimo barajyanwa muri iyo nkambi ya Rugerero, hanyuma abo mu Rwanda bo bisiritu baturutse Rubavu bajyanwa hitwa mu Bigogwe. Kano kanya rero inkambi ya Bigogwe irimo abantu 960 b'abanyarwanda gusa bavuye Rubavu. Aremu Kurarinda ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, aratangaza ko abantu 9 byibuze aribo bamaze kugaragara ko bitavye Imana biturutse kuri bino bitero leta ya Kongo n'abasirikare ba FARDC barashe ku Rwanda. Bakavuga ko kandi abantu barenga 96 aribo b'indembe ziri kwa muganga kabisa, bakomerekeye n'ubundi muri ibi bikorwa by'ubushotozi. So ayo makuru rero ndagira ngo tuyacukumbure yose nyasasanure nyakuvire muzi n'umuzingo mubwire byinshi utamenye, ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo banze ukande subscribe mu byukuri ukande like kuri no nkuru yacu, maze ubundi dukomeze tuguhera makuru ku gihe. Reka mpere ku bijyanye n'ibyiriweho muri Goma ndetse no muri Kongo hose muri rusange. Icyo wamenya cyo umunsi nk'uyu nguyu wa tariki 28 Igoma hiriwe akantu gasa n'umutuzo gatoya, harimo ibikorwa bigiye bitandukanye byakozwe n'intare bwana intare za M23 zivuga ko zamaze gufata umujyi wose. Noneho icyo bakoze no munsi kwari nko gusa no kwiyerekana no kwereka isi yose ko bidasubikwaho bafite control y'umujyi wose. Bagiye kwifotoreza ku kibuga cy'indege, bagiye kwifotoreza muri rond-point kugira ngo amafoto muri muragenda muyabona. Umuvugizi w'ingabo za M23 bamwita Lieutenant Willy Mboma kabisa, wo rero akaba Willy Ngoma akaba avuga ko mu by'ukuri umujyi wose uri muri biganza byabo, kandi nyine ni ibintu binigaragaza. Hanyuma ariko ibindi bikorwa byaranze uyu munsi w'itariki 28 ni gutwikwa kwa ambasade. Menya ambasade zatwitswe mu Bufaransa muri Kongo nyine ya Kinshasa ni ambasade z'ibihugu bikomeye gusa. Umutwe w'ikinyamakuru Al Jazeera, ikinyamakuru mpuzamahanga, kiravuga yuko ambasade zatatswe na ambasade y'Ubufaransa, ambasade y'Ububirigi, ambasade y'u Rwanda, ambasade ya Kenya, ambasade ya Uganda, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo ambasade zose ziri Kinshasa zatatswe n'abaturage ba Kongo bashyira igitutu ku buyobozi bwabo bavuga bati mureke natwe tuhuze imbaraga, ariko twataka igihugu cy'u Rwanda kiri guteza akajagari mu mujyi mu gihugu cyacu. Ibintu amahanga yose yamaganiye kure, bakavuga ko ibyo bintu bihabanye n'ibishobora kuba mu ntambara. Umudemokrate cyangwa se abambasaderi n'abandi bakozi b'izindi gihugu bakorera muri ambasade iri mu gihugu cyawe baba bafite ubudahangarwa byo bita bwa diplomasi, baba bafite ubudahangarwa ntakuka. Icyaba cyari cyo cyose nyine ni nk'uko natwe hano twahita twigaba kuri ambasade ya Kongo.
ntabwo ariko twe twabikora. So bakavuga yuko rero igihugu cyacu ngo ari nyirabayazana w'amakimbirane ndetse n'intambara ziri kubera hariya muri Kongo, amara bakirengagiza ukuri u Rwanda ngo ruhora rubabwira. So ibyo ngibyo ariko tubivuyeho tugaruke ku byabaye ku munsi w'ejo. Nanone mutamenye itangazamakuru ritaberetse burya abanyeshuri, abana b'Abanyarwanda, ibigo bimwe na bimwe bafungiranwe mu mashuri. Sinzi wari uzanye icyo gitekerezo ngo cyo kubashyira hamwe ngo badatatana. Niba ushaka ko bapfira hamwe ntago tubizi, ariko iyi ni reaction, ni ikiganiro njyewe nagiranye direct n'abana umva ibyo abana batangaje. Abana bite makuru yanyu, mumeze mute twavugana? ni meza ariko pe ntabwo ari cyane. Byagenze bite ko mutashye hakiri kare, muvuye ku ishuri hakiri kare? Ndabona nta n'amakaye mufite, murataha muri kwirukanka. Mu by'ukuri aba ni barumuna bawufashe akaboko? Niba Okay, none bigenze bite? Wigira ubwoba nta kibazo, ntacyo kamera gutwara. Bigenze bite kuki mutashye? Bababwiye ngo ku ishuri, babagibwiye ngo iki? Tubwira uko byagenze, tubwira ukuntu byagenze ku ishuri nk'umuntu utari uhari. turi kwiga bisanzwe, umva ibintu mbese amasasu menshi ari guturika, abari bo bagatangira kutubwira ati ntidusohoke, ariko nyine nabi igihe kiragera bafata ibikapu byabo baragenda, ariko twebwe bagiye kudufungirana mu ishuri. Twahise dusunika uwo mwarimu agwa hasi, natwe turiruka. Buretse gato, umwarimu se yari agiye kubafungirana mu ishuri n'ingufuri, yari ashyizeho urugi ngo bijya babwiraga ko bigenze bite, ari iyihe mpamvu igiye gutuma akinga? Nta kintu yatubwiye, ahubwo yari agiye gufata ingufuri ngo adufungirane, we yafashe ibintu bye byose agiye gutaha. Mumeze neza? Mufite amakuru yo mu rugo wanyu? Mu rugo murabizi bashobora kuba bameze neza? Mufite ababyeyi? Barafite ariko pe ntabwo bose bahari. Nta kibazo, reka tuvugane n'uwo wundi, reka tubwishe n'uyu wundi nawe twumve uko bimeze, tuvugishe n'uwo mugenzi wawe muri kumwe. Bite amakuru yawe? Ndabona wowe umeze nk'umugabo. Amakuru yawe? Amakuru nayangaya ni ibibazo gusa. Ni ibibazo, birumvikana. Mwihangane bana bacu, ibintu mwabyisanzemo, nta amateka tutifuza ko mwabona. Byagenze bite? Twumvishe uyu muto yarimo atubwira ngo mwarimu yabafungiranye mu ishuri. Wewe wiga mu wa kangahe? Nje niga mu wa mbere segonderi. Kuza mu wa mbere segonderi. Byagenze bite? Mwavuye ku ishuri sangahe? Byagenze bite ubundi mwataga sangahe? Byagenze gute kugira ngo mutahe? Twari turi mu ishuri rimwe bisanzwe, mwarimu ari kuja arigisha, umva ikintu kiraturitse impande y'ikigo, maze dusohoka mu ishuri turi kwirukanga, n'abarimu bose barirukanga, nuko byatugendekeye. Muhita mwisohoka mwirukanga, ndabona nta n'amakayi mufite, mwirukanga rwose. Mwihangane turabahagaritse, nta kibazo, muri bube muhumure. Dufite igisirikare gikomeye, leta yacu iraturinda. Buriya ni ibintu biba bibayeho, ariko mwihangane mukomere, nta gikuba cyacitse, muraza kumera neza, musange mujye mu miryango, mwiyiteho, mwe ntimugire ubwoba, murye kandi murye neza, sibyo? Ngayo nguko rero ibintu byo hano byadogereye muri Goma. Abaturage bo bishimiye kwakira, abaturage bishimiye kwakira M23, bararirimba rwose batayingida, barinjiye kabisa, barahageze. Urumva ko byari akanyamuneza kabisa. Umujyi wa Goma wamaze kugera mu biganza bya M23 wose kabisa. Hanyuma rero twebwe nari nkuzaniye izo updates kugira ngo ukube uri updated, ariko mu kanya ndakuzanira izindi reaction zihari, kuko ndi gucukumbura menye se reaction za zino ambasade bya bino bihugu ni yihe. Tugere byibuze tumenye ngo muri Amerika batangaje iki, abagande baravuga iki, ndetse n'abanyakenya, u Rwanda rwo muri rusange nyine barabivuga iki. Maze ubundi nje ngukomeza nkuhata amakuru ku gihe, kandi subscribe ugumane natwe. Ubu ibyo twara turimo twabiretse kugira ngo natwe tubahe ubwino cyangwa se ukuri nyako.